Assalamu alaikum, hurmattуу mugallimler жана ата-энелер, жана окуучулар. Биз үчүн кубанычтуу күн. Себеби билим дүйнөсүнүн дарбазасы болгон силердин эң алгачкы колуңарга алган сүйүктүү китебиз Алипе болду. Бул Алипе байрамыбыз биз менен бирге ата-энелер, мугалимдер белгилеп отурушат. Урматтуу ата-энелер, 22-жылдын 15-сентябрда мектеп посоосун аттап, билим дүйнөсүнө алгачкы кадам таштап, көбөктөр бүгүнкү күндө кат сабаты ачылып, өз алдынча окуганды, жазганды үйрөнүп калышты. Балдар бүгүн билим бешигиндеги биринчи китеби Алипе менен коштошууну отурат. Эмесе биринчи Б класстын кош Алипе байрамына Алипе байрамынын баштарын алдым. Сөздү мектептин директору Орозбаева Тилакан Тургунбаевна эжекеге беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү ушул салтанатка келген коноктор, урматтуу менин кесиптештерим, урматтуу ата-энелер, ошондой эле сүйүктүү кичинекей биздин өбөктөрүбүз. Бүгүн биздин номер 46 Садык Маматов атындагы орто мектепте өзгөчө бир салтанаттуу кече болуп атат. Бул күн кайсы күн балдар? Эмне күн? Алипе! Анда эмесе силердин бүгүнкү Алипе байрамыңар менен мен мектептин директору, администрациянын атынан жана ошондой эле ушул жерде силерди окутуп аткан мугалимдердин атынан силердин бүгүнкү Алипе байрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Силерге узун өмүр, кең келечек, эртеңки күндөн баштап силер мына кадимкидей окуп, жазганды окуганды үйрөндүңөр. Силердин кийинки сабактарыңарда жалаң 4-5 окуп, келечекте эң эстүү, акылдуу, адептүү, бардыгы силерге таң калган жакшынакай уул кыздардан болушуңарды биз чын жүрөктөн каалайбыз. Ошондой эле мен ушул жерде бир өзгөчө бир сөз кыстагым келип турат. Бекмырзагай мына педагогка кошкон салымы абдан чоң. Анча-мынча эркек киши үйдө деле баланын анча-мынча ызы-чуусуна чыдабайт. Өзгөчө башка бир предмет болсо деле макул элем да, эгер адабиятчы же физкультурник же болбосо тарыхчы болгондо дагы бир сөз эме. Бул негизинен бул баланы кичинекейинен ушул ызылдаган балдарды бир калыпка келтирип, ошол балдарга чыдамы жеткен эркек башталгыч класстын мугалими. Мен ушул Садык Маматов мектебине келгенде биринчи жолу ушул өзүмдүн 35 жылдык тажрыйбамда биринчи жолу Бекмырзадай башталгыч класстын эркек мугалимин жолуктуруп отурам. Бекмырза, сен ушул чыдамкайлык менен ушул кичинекей ызы-чуулуу балдар мына ушундай калыпка келтирип атсың. Кечээ 6 ай 7 ай мурун баары ыйлар сыктап келген балдар мынандай эле сонун болушуп, өзүң окшоп балдарын тыпыйып, жөн эле кыздарын тыкылдагып ушундай деңгээлге алып келип алыпсың. Сенин ушул ишиңе, ушул чыдамкайлыгыңа дагы чоң ийгиликтерди каалайм. Дайыма ишиңде ийгилик болсун. Эртеге эле ушул балдар бүткөндө агайын деген саламды унутпайсыз эле. Биз мугалим жаш бала болуп сүйүнөбүз да. Ошондой эле калган кесиптештериме дагы мен силерге өзгөчө башталгыч класстарды баса айтыш керек. Бардык
ушул сабактардын эң башталгычы, ачкычы, мындайча айтканда эң татаал кесип болгон бул башталгыч класстын мугалими болот. Силердин чыдамыңарга ушинтип изденип ар күн сайын ар күн сайын ар кандай нерселерди жасап өтүп аткан сабагыңарга мен ар күн сайын күбө болом. Силерге дагы мен абдан чоң рахмат айтам. Дайыма ишиңиздерде алган ийгиликтер болсун, ден соолугуңуздар бекем болсун, энергияңыздар сактаңыздар. Bir апа bir үйдө bir баланы башкарууда канча кыйналса силер 30 баланын ар кандай кылыктарына дагы көтөрүп чыдамкайлык менен иштеп атасыздар. Ден соолугуңуздар бекем болсун, жашооңуздар бакыт болсун. Ал эми ушул биздин ата-энелерибиз канчалык балдары биринчи төрөлгөндө сүйүнсө, басканда бир сүйүнсө, мектепке биринчи кадам таштаганда андан да сүйүнөсүздөр. Бүгүн балам тамга таанып деп сүйүнүп келип отурасыздар. Силер дагы ушул балдарды ардактап, ушунчалык ушуларды элден кем кылбай, кийинтип, окууларга жетелеп келип ушинтип отурасыздар. Сиздердин да ойлогон үмүтүңүздөр иш жүзүн ачсын. Ылайым эле сиз менен биз тарбиялаган балдарыбыз келечекте ушул коомубузда, Кыргызстанда өтө белгилүү жакшы инсандардан болсун. Эң негизгиси билимдери терең болсун, ыймандуу болсун, келечеги кең болсун. Ушул балдарыбыз эч убакта канаттары сынбастан бийик-бийиктиктерге учуп, келечектеги эң белгилүү Кыргызстандын инсандарынан болсун. Балдарым силерге бактылуу келечек, жана ошондой эле силердин окууңарда 5-5 окушуңарды каалайм. Бардыгыңар дайыма ушул мектепте ар күн сайын агай деп туруп сабак окусуңар. Бардыгы кандай болот? 5. Кана? 5. Азаматсыздар. Kırgızdın gümüş kemeri, Kırgızdın ulu çemeri, Kırgızdın saltın unutmay, Kırgızca salam vereli. Kırgızdın saltılar, salamdaşı ocağı var, amandaşıp çüreldik ergiler, o sonluktan en biri salamda caşmıklar ayda sizlerge. Orta gelmesin. Abba var, ata var, iman var. Şu mayına kız. Bağrınıza bakıp dalay alıp gelsin. Ayşe. Tamam, sıç olsun. Adı nedir? Nurali. İmanın tıbak versin. Oldu, bari. Süleyman. Assalamu alaikum. Kalayıp kalktım ama bali benim kaşkaşı bala attım ben. Anas. Alpe bul sırdaşım, alpe bul sırdaşım. Kabahatım bugün açıl tandan tıkamın. Tandan tıkamın. Ayana. Stop. Samgaladım baksın, alpeden öğrendim. Allah'ım hocalar çıkan alpem düşüyorum. Bir içim var. Bu
ederiz. Abdan hoş bulduk. Hoş bulduk. Neyse ben dost olayım. Mektep benim dostum. Mektepte de okuyalım. Birinci büyük basitçi. Özellikle tanrı sırası. Sistemlerin sırası. Halbuki beni altın açacak. Firdaus. Kitapların başlısı kitapların. Kitapların başlısı kitapların. Yaxşısı kitapların. Aytın desek bilir. Aytın desek vurup. Ben ayıp ederim. Anda balдар bizge emnetken bolup жатат. Ölçü ilim maskada bir gün kadam taştalar. Ağlamga jolda uşul Ali beden başkalar. Salamat men suyuktu okurman okuvchilarim. Atim men Malife, ichim to'lgan arifga o'qig'anda uyratib, abdan jaqdim sizlarga. Aytqan cho'g'ayim, qancha tamg'a undi unsiz tibishlarin. Bilim ilim başardı. Altamgadan baştalar. Alipey bilim bulağı, Alipey ilim açkısı demekçi. Altamgadan başlap ündü, ünsüz bölüştörün үйрөнүp muğundu şar okuğa yetişti. Tamga Otuz altı tamganı tanıp bilip alıptır. Tamgalardı taktatıp, acır atıp kalıptır. Oba adabiy o'quv, mundu munga qurashtirib, so'zli tura o'qishib, tura suluv жазышып, sabattu bo'ldi bul baldar. Kana ulayın, kübö bolup turayın. alfabet. Amina. Alfabette 36 tamga, 30 taktış var. Ramazan. Sen bizimle cümle könsüz. Habib. 30 olmadı. 30 olmadı. 30 olmadı. Gerçekten tamga. Şaşırmanla ekran arayın. Dağıcı. İçki. Oy oy. Sizlerge ne oldu? Apalar şu cazını tav alındılar. Biz adaşkan tangalarız. Allah'ın
Алип эмендей китепти окуп билген сөздөрдү такалбастан аткарбай окуп берчи балдарай. Тимурлан. Мынаны жинап алгачы. Yogurttan yoktu. Bir damlada battı. Olmaz. Alipe. Alipe benim arkadaşım. Nuris. Nuris. Nuris Pakistan kadın mı? Tuğan cevizin toprağı aldım. Adam nasıl engel? Elmira. Başka kızmak buğan var. Aybeke. Adam tüylü kadın korku. Nirlan Türk. Bal. Bakacağım. Bal değil. Bal atlayayım bal. Kana yemese bir tıbışlardı, kotkoylu, damgalardı kezektep, rolü menen oynuyordu. Elmira. Hadi gündüz tutam kamına, kan verek terbiye, adam verek karışma, Allah yaptı basa, acemti kız oldu. Elmira. Hadi gündüz tutam kamına, okmana bilim al, hadi gündüz oyun oku çok günü al. Şaşılma. Hadi gündüz tutam kamına, malbek uğraştığından uğraştırdı, malbek şaşırtıştı, malbek uğraştırdı. Evet, durma korkuyordu. Ödegen gündüzden kalmış, özel kubay küçüğünü rahmet etkinliğine ırklaşmayın dağın. Nuris. İyi degen ündü tamga, inelik iyikta iklas, iyi tamgasın bilval, iyikamda azazla. Timurlan. Kira kaçırıp çasına, topluğunu var. Yogurtla yattı, iyi tamgadan başlayın, iyi başına bırakın, bizde katapayın. Ödegen ündü tamgamın, örük attık aytlat, örük zahresken, örük kulaşlat, koparaktır, koşulsa gırdat kulaşlat. Büyüdüğümüzü tamgamını, ben şimdiden asmanı karadı, mümkün cılı cilt ettik, ben üşüp duranda mümkün cılı cilt ettik. Ayşe, ay. Anas. Anas. Yabadan döken var. Degen. Gündüz tamgamın enesi gezdat, edesem enek geldik gözüme, eneni unutma saatin erken etmesine. Şekmuzda. Bu. Bu cazlat başlama. Onda durak beklet para düşer baksana. Ayağına. Bu tamgası böyle sivet verir. Bu tamgadan başlar. Vagon çaka para var. Vagon siyecek paradır. Bu tamgası kimi getti. Çarkandan gerek der. Bu tamga kule bulsa para atar. Bitir bu tamga. Asya. Malik duraklar buzadı. Dalaştayma. Malik durak iki dostlardan beri dayanlar. Buraya. Ya. Celik cilve. Celek cebe cağına çitamada martalar. Ceke tübe celle ceke cem katalar. Rabi. Al. Rabi. Vakkadıdan başta ağzında otun yasalar. Yüzü pili pili var. Dengin vatalar. Ramazan. Lam. Lune. Lan çıkarmışlar. Lacağından başına. Baya kodardı. Lende tarçasına. Ola. Hasan. Müşerif ayrılmamalar. Buradan başlayacaklar. Bayram bekler müşerif. Huy 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 da takar. Bakı bir var. Kendi de yetten alır. Nasıl nasıl çıkarır. Nanda bayram yapacak. Nanda dayım bak dedim. Ayağına. Döngülerek döngülek. Döngülerek döngülek. Döngülek döngülek. Daha kaçı sözlerle. Önden masaya gidelim. Ramazan. Herkes. Bakın da olanlıklar. Söz başına erkeler. Kendisiyle bakar. Bravaş Firdavs. Kız. Kim kanlı. Kayda kanlı. Kara sana bağırına. Kız olması yazdılar. Bekmursa.
Tapi dia pastanga pujangan pastanga tangga sebelum seperti Sabır sonra tanrım suatı bana baştan silen. Yok. Ben ulan Firdaus. Yendirin çık. Fırına. Farklı canavara, fırlaması başlama, fırlaması derenge, kadar süre takama. Kalksa kaldırası da başına razı kök tüzge yapıp kaldırı dağıtarız. Gir lan. Ayağına kalkası kuma çabuk, son oyun kolonu sırkort kirez. Aslan. Çamal etkinlikler, çığda kaynaklar, cici olman, cici kıyıklarına. Şapıda, pazarlıklar sayesinde şapkalın üzerinde sanki şartlı. Sultan. Olursa da fazla asfalttaki şartlara da kuyacak başlarına kapalı. Gir lan. Hadi. Hani hiç atınca üç katı da atacağız koşan yan. Beni sözlerde üç katı da atacağız koşan. Anas. At koy. At koy bak direkçile acıratı belki de siyasa koca sözler görmeni cevazden çilep. Yuris. İyi de ben düğü tanığa, iyilik iktidar, iyi tanımasın bilval, iyi kanda aldazla. Hadi gel. Öğretmenen uçuşa yuladım atalar, yula degen oyuncuk çimili baylanır. Sultan. Çaşay tekendi koyda, enat degen canlar, kulu başı baksan, kuyruğunda çağrı var. Habib. 20 daha bir git, yota kalsa bakıyor, atalar, zeki yoka bazı, canlı cılda da savar. Sardar. Kızlar. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
var. Akan görür bin gözler, ecel görür sin gözler. Nuris. Nuris. Tuğhan yerini toprağa aldım. Kamila. Cemanatka min kamci, cemanatka bir kamci, yaşatka min kamci. Asya. Bir lan. Akıllı bala, akılsız bala elmek, akılsız bala tentek. Canım maçlarda televizyondan gel. Demir lan. Canım maçına aç. Ova. Ezekiler kaytalaydı, ateneler kaytalaydı. Sekin açtırınca. Su boyunda. Su boyunda darak var, sunun darak var. Sunun çatın darıyordu. Susuz kalsa. Susuz kalsa adam. Pes et o zaman. Emin değilim. Su boyunda da olsa. Su boyunda darıyorsa, sunun darak parası, sunun çatın darıyorsa, susuz kalsa aramsın. Ateneler. Geç hafta kaldırsın araçça. Şimdi faydalan. Kanalca. Su boyunda daralmışsa, susuz kalsa iyi. Susuz kalsa aramışsa. Ne daha iyi? Orası kudu koraldı. İyi baş. Yaşın atır o da. Yaşın atır. Orası kudu koraldı, orası kudu oraldı, koku ders koraldı, koraldı öldürün. Test edecek. Tabii test edecek. Orası kudu koraldı, orası kudu oraldı, koku ders koraldı, koraldı öldürün. Korozdu, kapıyı deşip korozdun canını taraştı. Sen bir al kaldı. Kaldan giy. Emisem tavuşun aktardan veririz aballar. Bir lan. Şaşına oturalım. Baba bakacak çiğneke takacak, el tutulu gazı, koçunda kazılır. Ateneler tamam. Çek. Bakırcak, kiçin ekeği takırcak, eki tulup azığı, köçüğün de kazığı. Sana ateneler. Ateneler muhalifler tamam. Siler uçmayın. Türk Sultan. Kapkana biz var mı ne koy? Ateneler. Hani aydınsa. Kaplar yok. Ben canlarımı bergen versinler. Bala beşik ilmek. Yok. Sultan. Ondan gelip tavşmanızda yıkarsa. Hoppa. Bış. Kuş bulağın üstünde, kaynar bulağın üstünde, kara kıya üstünde, kara tokoy. Bış bulağın üstünde kaynar bulak üstünde kara kıyakın üstünde kara tokoy. Tapmadın arkadaşlar. Burun, göz, kaş, çaç. Kazay verse tübü çok, kayday жүрse cügü çok. Bilmedikler. Oy. Tamam, Acıke. Eki terek, cüp terek. Eki terek, cüp terek diyor. Ne koyuyor? Kalpak. Yok. Yok. Eki çaçsızlar yorumlar çaç. Ayşe matematik sağlık veriyoruz. Matematik bandabı, lezzet tutun tabağını, can şahı, daima bana Şifreler da. Sanak bir Hey. başlar, bu senlik Dur al, bak. başlar, senin ben başlar. Eki otur. Eki kim bilir? Eki yengeler. Engele koz koyulan, iki de yatağında, okşap da tabak kazardın, Soğuk da var. kop da onu gezdi. 3. Asya. İşte gelsen bolamın bütün de boşalım, el alanını Dört degan sen bolamın 2-3'ten çok bulam, jakşı akkan bosaka jakşı deyin bakıyorum. Var senden 5 jakşı bulam, kim jakşı adilik mi de bot jakşı akkan
6 деп айтып қойды, бағырайып қалыпты. Жетті. Мен жетімен, бір жұмада жеттігін, бір жұмдарға. Мен жетімен. 8. Бағдаған 8 мен, бағды сондан 8 мен, 2 дөксі бөлініп қызмат қыламын. Ай азым. Сағат тәйесен болам, стап санаттан жан болам, стап санаттан қашым бар, тағыз қаралай дағын. Ай азым. Дәл сан жоқсын, жоқсанда мен тұстаба, көпсіне түреккеш, мен ақылашын істеймін ғой. Sen suyu aldın. Hem Aksu'da 9'da Здравствуйте! Дорогие родители, уважаемые наши учителя и наши ученики, сегодня у нас праздник Хош Алифе. Поздравляю вас с праздником. Желаю вам всего хорошего, долгих лет в жизни и счастья всем ребятам. И начинаем наш русский язык. Зазвенел звонок веселый, наш учитель у доски. Мы пришли сегодня в школу. Мы теперь ученики. Куда мы пришли, ребята? В школу! Наша школа какая? Большая и красивая! Хорошо. А что мы делаем на уроке русского языка? Учить русский язык! Фирдаус. Давайте дружно каждый раз. Учитель ходит в класс и отвечает в форме. Здравствуйте! Айша. Здравствуй. Здравствуй, праздник сегодняшний праздник, том, что известно. У всех друзей твоих сегодня на праздник приглашаем мы. Хорошо. Как я играл? Эй. Эй, детвора, 13 школа пора. Ой, дядя Вася, школа собирается. Хорошо. Султан, Айша. Здравствуй. Здравствуй. Пошли. Меня зовут Женька. Как твоя фамилия? Твоя фамилия? Моя фамилия Самат. Эй. Сколько тебе лет? Мне 6 лет. Куда ты идешь?
Пойдем. Жанымыза. Рамазан. Мы ходим в новую школу, вы красивые, светлые, так много разных песен, мы учим и поем. Нура. Аяна. Вот доска, это карта, это стул, а это карта. Вот мел, это Стол. Вот. вот Селена. А это? Телефон. Хорошо. Нажми Маева. Ася. Ну, русский едет как красивый, как ты красивый. Один, два, три, пять. Станем вместе, мы трудиться, друг другу помогать. Надо много научиться, надо много нам узнать. Хорошо. Мирлан. Пословицы. Много, много, много Читает. читает, много знает. Смысла. Много читать будет сам. Хорошо. Темирлан. Кто мало говорит, тот много делает. Хорошо. Умар. Если мы научимся это знаем, мы будем хорошо учиться. Хорошо. Сулайман. Пословицы. Видишь, как козолапкой по лесу идет, По лесу идет. Шишки. шишки собирает, И и ногой. ногою топ-топ. Амина. Смайлова. Мой веселый звонок пять, всегда помчаться искать желтый и красный головой и угнаться за тобой. Хорошо. Бекмурза. Самолетом готов уже полетит он над горами, над зелеными лесами. Хорошо. Айбике. Зайчик маленький сидит, он самый свели. Вот так, он самый свели. Хорошо. Эмирлан. Сделай закон в мать, нам сколько обраща. Вуму, мотик. Вымыл. Губа. Вымыл носик. Вуму, мотик. Ветер, мотик. Ветер. Анас. Кушай, кошка, вот картошка, а это пшено, молоко, кошка, роди картошку не берет. Нем написано, мука, кошка хочет молоко. Султан. Я теперь не даю игрушек, я чуть погулю, соберу все свои игрушки и братишке подарю. Хорошо. Сколько букв в русском языке, ребята? Сколько? 33. Хорошо. Споем песни. В школе. Учась
koyun da.
eşekке orup seni bakkan kelek içinimden bakkan kim? Oynop ketsen köçögö oylop seni kütkön kim? Canı koyunup canışım jara şıktı dikken kim? Afadan bir
aytın. Ay çıktı karaçı aydan bir zarabı. Ay nuru tövbülü kavimde kavalı. Ay nuru tövbülü kavimde kavalı. Gül çıktı karaçı güldüm bir zarabı. Gül nuru tövbülü gülmüşte havalı. Gül nuru tövbülü gülmüşte havalı. Aslan bacımıza cımına karaşar. Ankeni ağlarlamıştık da sarmaşar. Ankeni ağlarlamıştık da sarmaşar. Oy o zaman. Maskası var mı?
Atı neler cana muhalifler hemen şu bir saat olsaya da konser koyduk. Şunun arasında kemçilik olsa geçirersiniz de. Çok rahmat, gönül buranınızdan. Tutar sözler olsa atı neler cana. Atelyeler, balдар, janattan beri kança vaqt ekenini bayqabay kaldık. Azırkı vaqıттın içinde biz Bekmirza ağay balдарыбызды şunçалық жақсы нәрселерді үйретіп тұр. Қаншалаған соның нұрлары, билерін көрдік. Ағай өзі де образға беріліп, шунчалық жүрегінен даярлап тұр. Бәріміз толқындап отырамыз. Бекмырза келе қақолырыз, ақырын ырдабайлы тамаша мындай мұғалімдің жүрегі жаш баладай да, ата-енелер өзіңіздер байқасаңыздар керек. Ошон үчүн сиздердин балдарыңыз үчүн биз ар бир кылык үчүн жакшы окуса сүйүнөбүз. Кээде болуп калса биз деле силердей болуп жараткан ушунчалык бизге айрыкча башталгыч класстар апасы менен атасы болуп калат да көрүп. Ошон үчүн мен дагы кайрадан айтам да, Бекмырза бүгүнкү сен ушунчалык бизге балдарың менен ойдогудан дагы жооптук эмгегиңди сонун кылып даярдапсың, сага ичинде сол ишиңе ийгилик, дагы изденүү менен ушул балдарыңды дагы талкындай бер, дагы билимин тереңдете бер. Эң негизгиси сенин бетең үчүн денсаулыкта болуп, үй бүлөң менен бала чакаң менен тынч болуп, жана мынау кийинки балдарың менен дагы тынч болуп, ушулардын келечеги кийин болсун. Ең бір сол мектепте балдардың майрамын қастен біріншіден ұшыл жерде біздің кішінекей балдарымыздан чоң балдарымызға чейін білім беріп жатқан аға ежекілерге рахматымызды чоң рахматымызды айтам. Мына бізде Бекмырзада мына балдарды кішінесінен тәрбиялап өстіріп білім беріп еш нәрсені танған танмай келген балдардың ең сонын тансаға түшіп биге түшіп сонын шығармаларды атқарып жатышады. Бекмырзаға ушунчалык чоң ыраазычылык менен ата-энелердин атынан рахмат айтабыз. Эжекелерге, мугалимдер коллективине ар дайым ишиңерге ийгилик, ден соолугуңар чың болсун. Дайым ушундай жакшынакай балдарды тарбиялап, өмүрүңөр узун болуп, эл үчүн кызмат кылып жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Aşırtmış ardı çekirken, argını görüp dursam da, aşığımın sırrını ister. Görünüm ola gel, uzun çarşıya koyulur, avcıdır yerle Жақшылықтар бола берсін, ұшы коллектив менен тынч болуңуздар, билимиңиздер өстүрүңүз. Бекмырза биздин эң биринчи ушу кичинекей балдарыбызга кийинчи нерсени тарбия берип, өстүрүп, таңбаларды тааныткан эмгеги зор. Биздин балдар үчүн эң көп мээнет кылган агайыбыз. Дайым Бекмырза дайым ден соолугуң чың болсун, өмүрүң узун болсун, бала чакаң менен ушул балдарды өз балдарыңдай кылып дайым тарбиялап, өмүрүң узун болсун.
балдарды ушундай сабактарды жакшы тарбияларды берип өмүрүңүз узун болуп, денсаулыгыңыз чың болуп, эч качан калыкпай эмгектенип жүрөгүңүз ишиңиз керек. Када бир пизадагы өмүрүң узун болсун, денсаулыгың чың болсун. Ушул мектепте кандай мероприятие өткөзүп, дайым ошо сенин эмгегиң менен, сенин игилигиң менен болот. Рахмат. Дайым жакшы чыгармачылык ийгилик каалайм, дайым ушундай болуп, күлүп жайнап, иштериң ийгиликтүү болуп, балдарга рахмат. Бала кезин кимдер гана сүйүп эңсебейт, алгач сүйүп, таза сүйүп мектепте келет. Жыргал күндү ойноп алгын бала кезимде, бул өмүрдүн эң таттуусун балалык берет. Балалык, балалык, артта калды балалык, жалынсаң да кайрылбайт го балалык. Балалык, балалык, эстен кеткиз балалык, кайгырсаң да кайра келбейт балалык. Эй балалык, эй балалык, ойлоп көрсөң сен жашыңда ой жок бал элең, жүрөгүңдө эч кири жок сүттөй ак элең. Ошол мезгил баарыбызга бир келет кетет, кана достор бизди коштоп тургун бейбилек. Балалык, балалык, артта калды. Биринчи класс, сүйүктүү класс, барыбыз илим өйрөндүк. Биринчи класс, ардактуу класс, унутпайбыз сени биз. Кечеги күн эстен кеткис, биз бакчанын бөбөгү. Бүгүн болсо биз мектептин эң бактылуу баласы. Биринчи класс,